Uba Benson H. Pala, Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee, ulai tu bagi kertong ke Congress, ki bertemu bani aireng ke election nomi keman, syari yang rabar tawan ke jela Meghalaya, harus dem arjar fly banwan, ki syak terwa di kelur tengka, hakiwei par kiseng sanjima, ban ino e Congress, ban yelek no na kiseng jungkita ki berterwa. Habakran nak cingilang penskami ki nongkit kam ke nong thmai block Congress Committee, hak janmit kadrul trek no pra arjar puar, hak bala penbenaru ke Dr. Bani Dashisha Kharkungor kum ke kertong ke parti nagani constituency, ba pala ulang badai negeri kedau ke Congress kam kwa on penpau partai pelat ye ki kertong jongka. Hoi iklan permi ke sosial media nama ba ting-ting ngai tang sui begini ke la kampit kambiang la terwa lawan pan la terwa tie no irono lawan rekiwi ki kwa pan tie ki brujuni naman ban organize kum ke kongres ki bru ki accept naman organize ki parti ngai ki bru ke accept la kata ki parti ke badan dari ki parti badan ke sarkar mentah persang ban tie ki badan kongres namar mengila long well organized. Ngindam job election haka jingtlot jam tuai. Ngindam job election namar begini ki sarkar kala bakla ko sanchar ka khada. Kani sarkar kala tu, kani sarkar kala le kurma. Ngin job election haka ta ko. Ngin job election jami la dengi tresitam haka strength ka jami ngin job election. Mdai haka weakness jam tuai ke parti. La ka congress ka du kajai menurut jingi ke apa ke jingma. Lalu kau kongres kahir hakakam politik nai hakani dicut rumta kajai menurut jingi kahir. Balai ngawai rumta namar nai mana kini ngawai Pak Charles ni dangwan jingi seng ni wan ke jing tang ni mana ba I fadari rawang ba ka ying mana salai kedai nak away ki mana ka first time in history jam ka balak Katolik balai snai ke yung mani nak umsep na jong, nak umsep di para bangi. Dari baru sekarang le snai ke yung mani, le snai ke hospital, le snai ke yung behek ke projek ke behek ngiyok ke jirap na silang beliau. Dari lado kawan ke sarkar mentah, hagini ki post nem kanu ke jinjar ngiyok jirap show. Kumjoro pindapat ibai ke balang ko ke johi, ka torture, ka harassment, ye ki balai ki accounts. Nado income tax ni ED la dari South India la dari Nagaland la dari keleng-keleng ai nang ado dari ai kanu ke jencar di Pakistan jongi ke jing sektor jongi apa pembiang iki account apa cancel iki FCRE diki po hajar diki licenses bagini balada palat lai po hajar diki licenses kiba ni sayo jerap lebar ki cancel bapin kali ai kadau kemudian daw tambah kiong ba kani barok kani constructions bagi yo neki bahalwa kibadon na sarkar kitigi ka jing sobi babadal kamdai ke basu rentang pan pembiang yaki kasino jong ki prok jong ki besna ke ko khana para man pembiang yaki tu hotel man pembiang itu ki jing bagi lakit ki laksana kidon ki benta ba permission ki yo na po Assam katba ke Jakarta don po Meghalaya tangman pembiang ni kita ki nyong teli ki kasino ki belak krek barisna tangman pembiang ni kita ki don ki ba ke Assam ke objek ki don ki ba Meghalaya ke objek tangman pembiang ni kita ki penki no barok kowe korda keto kesingi nawan hapo feeling kata hapo mai kuli PE ke don ke Jakarta ke ba hapo Meghalaya ke ba don ki speed menung ke ke pung dokha naga tupung dok kan kiyo ban sil tulok ikino hikai kiyo ban yarak ik school jongki kecil cekap jejar hapo kodal kedan ban koi ke cekap lom cingtep kebodon ni ke cingkulman hapo ke Assam bat Meghalaya te ban sok ke tau lom cingtep ki simno lom cingtep kebodon cingkulman ki ai pun ke Assam bat ni ke pung ke pondon cingkulman kemut ke Meghalaya ke Serendar ha ke Assam ke sak dikit ke Assam Iba, Deputy Chief Minister kangai ke statement. Dijaga ki betul apa Meghalaya ni. Ki ong nak begini jaga Assam. Nring panjang nak Assam kan di jaga kami. Dijaga Meghalaya jubor custi ban ong begini jaga badan Assam. Bat kani ke sarkar kan oh nilama ini siapa Meghalaya. Bawa kani ke di pepek kata kani di port election. Nring na sesuatu na mix kan
bahkan di bawah kecil pembek kan melarang suara election nama ki non sebut ki voters ki kamstat ban ini ki non election ki voters mentah baru ki information ki tuan hak kecil jongki ngakarman scam bah ki non susnong kin pek mano pada ka seriousness lene mano ki parti ke bawah pek mentah ka bah kami jong ki non susnong ke jongi nagalang ka parti jongi pin ibaro jong man kene ngatangwan narangdon meeting hapo Delhi bon di omengaka kongres tem train kalian te la kut no ba pala naon ke history kan patai ke iko kongres hapo me kalian ki bala pen na ko sa jing kren ka pa tani kates hapo ba ki pen ki khaarul ki MLA na kongres nalikai si pak tani kertis ngapan jumut ini discuss di punwa iba tani kertis onya ka happy ba pala banda petli se kamperin petli se HCR ba don rimak te la happy ketakinan don lagi haten tan haten arlai tanai lami kin pet ba kini ngadang do pet itu baru ngadang kemai ngombe te ba tani kertis kulo itu ko kalong kuni te ting na ong ba na so men ba ki pet ka perlo hendrai ngamut ngam berubah ba ka ba ai la ku bele ka ba sudah bagi yo la ta kiwi pat wan kumo lo menta PPE na ka nyusik ka badon han ya po sor selong nyusik ka badon wa sor selong ni don ki candidate ke ba piang yang ki qualified ki candidate ni ki ba like na lo ki kenal ke Victoria la piang lain krang la piang hanong thomai la piang petor la piang selong not lebih orang malai bak kunta terter ngidon kambing ke biang pengidon ka jingkermen bangila menjok laga deha ribhoy naga san tani kisit badon po ribhoy ngidon ikan dedet ke biang laga de ka konstitusi batas lani umsning lani hanoppo lani hajiran lani umroy ngidon ikan dedet biang ngidon jingkermen menjok kawet kadang bayi kongres Hawes kasil nagi nyau tuli kisit ke badon nyau tuli ki konstitusi ke badon Hawes south west bahari eastern west la kuno pinong lade hamairang lade hajirat lade hamairang lade haramrai lade hanongstoin lade hamokorbat ngitan ke jingkapan banjok nagi ni ki konstitusi belepai po is kasil kibon ki candidate ni kiba manta kiba dangwan bonteng teng ki pempat itu ki tu singa nangai dina ini tanpa ramangir kepat itu ha nama bale ni penduna kene kali sosial media nama ri tang sukiu ki dong trei tang sudan kan lawan betora besar arkur laikro salkro iba charge dong betora spokro bekas kim MLA penjaya ki wan bani kunta kata ni penduna kali sosial media menta hado ngatrain declare election commission ya ka dates means pembiang ila don ki kena jing balak train ki kena jing balak train ila pembiang kena dong ki facilities na menta balik social media ngakamen bang minum duna ka social media ro minum duna ka campaign minum duna kino ki menta ring dan le low profile na marbalik ki bawan menta kidang bon kidang pun kre iladi na menta ka election ka banwan